Gospodine predsjedniče, kada slušam kolege koji nam poručuju kako se moramo odreći transformacijske dimenzije naše politike susjedstva i kada nas pitaju u čudu zašto se mi čudimo kako je Rusija reagirala, sve me to podsjeća na one uskogrudne političare Zapada koji su okrenuli leđa slobodi nakon Budimpešte '56. nakon Praškog proljeća ili nakon Hrvatskog proljeća '71. godine. Gospodo, ljudi na ulici u Kijevu poslali su svima nama poruku da svi narodi na ovom kontinentu imaju pravo na slobodu i da oni tu slobodu vide u Europskoj uniji. Naravno, put slobode traži i slogu, traži isto tako hrabrost da se poduzmu svi potrebni koraci u usvajanju europskih vrijednosti. I to je ponekada i mukotrpni proces, traje i upitno je koliko je ukrajinska politička elita možda spremna za to. Ali ono što je neupitno, to je da nema tog zlata, nema te ekonomske računice koja će dovesti narod da kaže ne želim slobodu i ne želim svoju europsku budućnost. I zato mi danas moramo biti s tim ukrajinskim narodom koji traži slobodu i europsku perspektivu. Hvala. Ačiū pirmininke. Vilniaus samitas jau istorija. Jis neabejotinai buvo žingsnis pirmin, ypač lyginant su ankstesniais rytų partnerystės samitais. Tačiau šiandien turime žiūrėti į ateitį ir ieškoti politinio sprendimo